अहानबद मरुइबा पाउ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगी फंगफम थोपा हक पीनबा ngasi फंगखिबा गवर्नमेंट की कैबिनेट रिफॉर्म न वारिब लौख्रे परीक्षा पे चर्चा की मापन सुबह एडिशन स्टेट की थाक ngasi चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान यावनो वांगखै हाई स्कूल द पांगथोख्रे ममांगी थौदोकसिंगना लौसिंग ओइरगा अनोबा लेंगासना मियामगी इहुल खंगना थबक तौदुना नुंगाई याइफबा तंगदु लैताबा लमदम अमा ओहिनिंबगी अपामा लमदम असिगी मियामना फोंदोरक्के अमदी मणिपुर द लेंगांगना चलाइबा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल गारमेंट्स PSU फैक्ट्री सिंग सेमगनबा राज्य सभा की MP निंगथौ सनाजौगन सेमना पार्लियामेंट तसिंग्रे खुरुमजरी ISTV बु मीटिंग ताबिरिबा पुंगनमपु तराम नोकचरी हौजुपाउ संदोना पिजई इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगी फंगफम थोकपा हक पीनबा ngasi फंगखिबा गवर्नमेंट की कैबिनेट मिफम न वारिब लौख्रे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना लुचिंगबा गवर्नमेंट असिगी अनीसुबा कैबिनेट मिफम ngasi चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी त पांगथोख्रे मिफम अदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसीडी खो कैबिनेट मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम कैबिनेट मिनिस्टर खुराइजम लोकेन अमदी चीफ सेक्रेटरी यावना गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगना सरुक्या की हैरी ISTV न फंगबा पाउ की मतुंगिना मिफम अदुना एजेंडा अनिदा खनकी मिफम अदुदा गवर्नमेंट असिगी अहानबा खोंथांग ओइना चिंग अमसुंग तंपाकी मफम सिंगदा लांजेन अदुना रिलीफ कैंप त लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगना थेंगनारिबा खुतुंग चादबा सिंग खनकीबा लोइनना मखोइगी अखनबा पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट न पिरखिबा सिंग फाइनेंशियल सपोर्ट रिहेबिलिटेशन अमसुंग रीसेटलमेंट की थबक खुदक्तगी पाइखतपा हौनबा वारिब लौखी मरुओइना लांजेनरिबा सिंगना हंजिल्लगा लेबा यानबा युम साबा सिना चिंगबदा अहेनबा मिटिंग थमगनी हाइरी मिफम अदुना चाही अहुम हेना मतम लोइरबसु पांगथोक्तना लेरिबा लोकल बॉडी पंचायत के इलेक्शन पांगथोक्तना लेरिबा सिना मरी लेना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न ताकिबो ऑर्डर अमना था तरुक की मनुंग इलेक्शन पांगथोक्नबा ताकिबो ऑर्डर अदुकी मतुंगिना पंचायत की मिखल पांगथोक्पा यानबगी थबक पाइखतपा हौनबसु मिफम अदुना यानकी हाइना ISTV न फंगबा पाउगी सोर्स असिना हाइरी लेबाक सिन बथुंगनांगसी पांगथोकलिबा परीक्षा पे चर्चा की मापन सुबह एडिशन स्टेट की थाक्तंगसी चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान यावना वांखै हाई स्कूल द पांगथोखरे लेबाक सिन बथुंगना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदगी लाकपा महिरोइ सिंगा परीक्षा मतमदा थेंगनरिबा अवाबा पाखतपा पोकलिबसिंगी मरमदा अमदी महिमसिंग तंबदा थेंगनरिबसिंगी मतांगदा वाहंग क्या प्राइम मिनिस्टर दा हंगदोना पाखुम पीबगी पुंग तरादगी हौदुना पुंग अमरोम सांगबा लाइव टेलीकास्ट येंमिनखी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस मणिपुर न सिंधुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोकचोम सत्यव्रता चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसीडी खो मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम मिनिस्टर खुराइजम लोकेन थांगे एसी के MLA तोंब्रम रोविंद्रो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल कमिश्नर एजुकेशन जॉफ्री एजुकेशन एस की डायरेक्टर NG वोगेंद्रो महिरोई सिंह ओजा सिंह सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल क्याना सरुक्याखी थरमदुदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महिमसिंगी मतंगदा महिरोई का वारी सनदुना पाउताक पीबगी वीडियो अमा पुन्ना येंमिनखी प्राइम मिनिस्टर का वारी वाताई सनाबदुदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इबा एग्जाम मंत्रा हाइना मिंगथोनबा लाइरिग अदु पारुबदगी मखोइदा अनोबा इनोट अमा याकाई हलले हैना महिरोई सिंगी माइकैदगी थागत वाही क्या प्राइम मिनिस्टर पाउदमखी तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। तो ये इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भागलपुर। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर, सब कविता सब मैं वो नेचर के बारे में लिख कुछ समय के लिए यार। कुछ समय के लिए होता यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं। और इसलिए हम अपने मन को नंबर मार्क्स पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब है। स्किल 2 प्रकार
ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯒ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ISTVꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ matam kayadagi lamdam asigi miyamna khanjab lengak ama lehellu haina lawga lakpa adu ngarang yumnam khemchana chief minister oikraba matung cabinet phawba phamkre haiba khemchana luchingba lengak asida lamdam asigi miyamna kari tawhani kari pamli haibadu ISTV na khanna miyamga damda pujarali miyamna hanadagi hongna pamnarakpa Manipur gi popular lengak government to adu budi lae hoi adu step ama bhawbodadi yam phare si bhawbodi yam nungai re hanadagi hongna double engine lengak ne haidana center ki state ki leiramiba BJP na asang ba matam da ngamaktraba se hoji popular government se atien ma matam sigi manungda miyam na hanadagi nungai raktriba haibadi ekhoida aina yadraba buffer zone masi lokthok piba ngamgadra aduga ekhoida national highway singda ekhoina free oina chachaba ngamjadabagi nungai taba masi ngambigadra aduga yam wana nungai tana khwaidagi hena nungai taba pot IDP singse mafam chana hanjil hanba mayum da hanjil hanba se aten ma matam sigi manungda hanjil hanba ngambigadra masi ngambiba ta taragadi miyamna lengak sida amuk hana thajaba thamlakani thajai adumakpu matam mase yam ten basigi manungda leiba ta taragasu hairiba ekhoigi demand se masigi manung sida amakhatang ngambiragasu miyamgi amuk hana thajaba phangani thajai adu natragadi miyamna thajaba asidi mangraba se hanjallakpa khara wagani president ke handaki address tabau parliament ta ekhoigi Manipur gi wafam amata panbigidrabani asumaina ekhoida hanagi constitutional right ama loina bang manghan gi warba India gi mafam da leiriba atopa state chingda phangiba miyamna phangiba dugi right mayam do Manipur ki people loina bang mangabani adubu Manipur ki people haujiksu aikoi haujiksu ngairi madugi right mayam do aikoi da chap chana phangan binana ba aduna laiba lengak asina kara further step hawbadi phangan bibangam bigadra habagi thajabado koi da thamjari aikoi gi thajabase manghan biganu mayam mamang da tawgiba thawdok mayam dagi hena pabung khemchan hena khanghaningba mayam si thokrabnina aina si tawbase yade ko phatte ko haibadang khanganinge aina si tawbada prajana kai khankhini haibatumang hana tawdrigai mamang da adu hana khalhobado aduduna oina khanganinge IDP mayam singi mayumda hanjalan ba hanbada buffer zone singse asi thugairaga center dai raiba army singse halan giba akoi census si hujik torokadore census lora delimitation lakadore adu itargadi masi tawdigai mamang sida akoina NRC se tawraga Manipur da haijale kuki singse yam thun halan giba adu lora matu irang nemtharaba matungda census something delimitation de tawbi habise thamjai lanjena dan laidiba mi singje mayum da hanjalan biba moigisu awaba mayam si mateng pangbidana yumda hanjamam na bahona biba adu na mamma tawbiragadi akoini am phayena lawni adu taroktragadi akoiso sauningmam yaurkadoriyeba koige IDP singse saida leiriba kem taw leiri singse magi maramda nuaina hanjalaga lehenba aduga parjagi lambi thong amadi financial problem se lehendaba Manipur je haibdi sokhole do hena atopa city jingiga sangdamnabdi kitang no prana di khalle tourist kumba da ju khara mien thamani hai ta thawai inkhang youth sing hujik haibdi lanjina chaitheng yam pireba do chaitheng je haibdi ayamba youth na ayamba nangbi ta to haibdi shanti leiba ing tapna leiba khunai ama adai na inkhalei ba nahar inge thawak piba ngamba amadi ohini तहनिंग बजे अखोई के ओइना दि शांति ओइना हिंगबको हानगे दुमाइना हाइदि होजिक तंगताना लैबा फंग्रिसे छि तंगताना लैबा फंगनबैदमक्ता हाइदि हांगै तौरमदब तारगसु अनौब सरकारसिना तौबिबको हामु मु तौरगा तौदि माली अदुबु खंगे मीजी खेंदै फौ भरदि कसु नते नत्रा फत्रगदि उपाय लैते इमागी खंगे ऑफिस की खंगे थबक कुदिमक ताबिबा अदा ओपा पुलम अंदरसु खजिक खजिक मेनबदु पामजै mamanga thokhiba thawdok wathok kaya aduna para oiraga tungda miyamgi hul khangna thabak tawrakani haiba du anoba lengak asida miyam chawng thajana hori ISTV pawgi damakta sagol sem sanjoy galona pawdam jari karnajit imphal
Manipur Lengang na chalaiba electronic, electrical, garment, PSU, public sector undertaking factory sing semganaba Rajya Sabha ki MP Ningthau Sanajawba Leisimana Parliament taksingkre. Ngasi form kiba Parliament min form gi 0 hour gi matam da MP Sanajawba na lengang na chalaiba factory sing Manipur da semganaba wafam asi pukhaladuna Manipur da huzik fawba gi oina achawba industrial corporate house ama fawba leite chalairiba sing asidi apikpa enterprises khara khaktani English ngani kungani thoi kunga humdo ye report matungina leba sigi leiriba chahi gi unemployment rate asi changchatta chada ahum dasmik anini adubu Manipur gi oina di chada Mari dasmik tareta leiri haiki mangna makhatana Manipur gi oina larik laishu gi mangal fanglaba thabak fangdriba mioi aduki matik hengalakli lamdamasra electronic electrical computer amadi atei engineering branch singi degree amadi diploma pairaba naha sing yauna mukhuma sa hairaba naha yamna leiri larik laishu hairaba naha singi mirol asida thabak pinabagi damak state asida electrical ready made garment singi oiba public sector undertaking PSU singi assemble unit sanction tongnaba union government ki pukning jingsinki Khongthang asina mai pangna paikhalabadi state asigi summit loan fagat hanbada mating panglagani Khongthang asina state asigi thabak fangdriba naha singda thabak pinabagi khudong chab fanglagani loinana naha sing mayai ka bachinja ki ipakta lukhi gadabadagi kan mangamlagani amadi leba asigi fibam fagat hanaba honabadasu saruk yaba ngamlagani haiki Sir, Manipur is a small landlocked state with an estimated population of about 30 lakh plus only. As of now, the state has no big industrial corporate house, only small and very few medium enterprises are functioning in the state. The literacy rate as per latest population census is 76.94%. State's annual unemployment rate is 4.7% as of 2022-2023, while the national average is 3.2%. As such, unemployment in the productive age group and educated unemployed category is rampant in the state, but the state has abundance of skillful young generation having degrees or diplomas in electronics, electrical and computer and the other engineering branches. To meet the job demand of this young educated generation, I urge upon the union government to sanction assembly units of public sector undertaking PSU in electronics or electrical ready-made garment in the state. If found worthwhile, small electronics or electrical or computer parts could be manufactured to provide employment opportunities and boost the state economy as well as save the youth from drug menace and involved in national building. Thank you, sir. Okram Ibobi Manipur Pradesh Congress Committee ki President oina hapkre. AICC ki General Secretary KC Venugopal na thoki bacharol amada. Kaisam Mega Chandra Congress Legislature Party ki leader K. Ranjitna, Deputy Leader Khankre, Working President oina Victor Kaising amasung Manga Wi-Fi hapkre hari. Manipur gi oiba party ki thabak thoram singda Maheshwar Thongnawjam na lorakpa warep na final oina ba core committee meeting amada Yanaba Purakli Haina, Republican Party of India, RPI Athawali ki North East in charge oiriba National Core Committee member Binod Nikal Jena Fungdokre. Wafamasi New Delhi gi New Maharashtra Shadan dangasi pangthokiba RPI Athawali ki National Core Committee mifamga mari lenana fungtokibani. Party ki National President oiriba Social Justice and Empowerment ki Union State Minister Ramdas B Athawali, National Secretary Maheshwar Thongnawjam yauna party ki maroiba thaupuba singna sarukyaduna pangthokiba Famaduga, Marilena, Binod Nikal Jina. Ngasi pangthokliba party ki core committee mifamasi party sigi thabak thoram singi matangda kupna khana neinabagi mifamni mifamasa North East State singi maru oina Manipur gi khanaba matamda Maheshwar Thongnawjam gi liching makhada Manipur gi miyamna party sibu sak khangba amasung thajabiduna miyamda gi fangliba support asi harawa fawi Amarom the party asi Manipur gi oina state ki election commissioner regional party ma oina recognized tawraba party ma oibana Maheshwar na party siki damakta hotnariba khudimak Central Committee na thagali Manipur ga mari leinaba thabak thoram singda mahakna paikhalakpa thabak singda party na mangonda support tawba haina ngasigi mifamda amat toina yanare miyamna Maheshwar bu thajabagum party na su mahakpu thajai mahakna tarokpa thabakta party na mapungfana sawgatkani haiki आज इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये हुआ कि मणिपुर में जो तो उसमें महेश्वर थोंगनाओजिम को हम सब लोगों ने अधिकार दिया है कि वहाँ से वो जो निर्णय लेंगे वो अच्छी तरह से हम लोग सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे
इसलिए मणिपुर में अभी अपनी पार्टी रिकग्नाइज पार्टी है और उस पार्टी को उस जगह पे बहुत अच्छा तरह से महेश्वरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और मणिपुर की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है एज लीडर करके। तो हमारे पार्टी की तरफ से नेशनल कमेटी ने भी ये निर्णय लिया है, मणिपुर के उसमें जो कुछ भी निर्णय होंगे वो महेश्वर जी थोनाजम जैसे वहाँ से निर्णय लेंगे, उसके लिए हम लोग हमारे तरफ से सहकार्य करेंगे। मिफम अदुगा मरी लेना महेश्वर थौनाउजमना हाई पार्टीज की कोर कमिटी मेंबर सिंगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा पांगथोकलिबस मणिपुर की येंगलगा महांगना तौबा थबक खुदिमक्ता पार्टी ना अयेतपा लेतना सगतकनी हाइबा वाफम वारेपनबा असिमक हेना नुंगाइबा फावी। पार्टी असि हानदगी हाई कमांड स्ट्रक्चर लेतबा पार्टी मा ओइना लाकपना मणिपुर की तंगाई फतबा मतमदा महांगना तौबा थबक थौरम सिंगदा अयेतपा अमता पिरक्तना लाखी। हजिकसु मखाताना मणिपुर की दमक्ता थबक पाइखतबदा सपोर्ट तौगनी हाइना नेशनल प्रेसिडेंट मसामक यावबा कोर कमिटी की मिफमदा फोंदोरकपसना मणिपुर की मियाम की थबक तौबदा हेना थौना हाबले हाइना महांगना मखा ताखी। In this meeting, we have discussed mainly core issues of our party, and most importantly, we have discussed about the Northeast and most importantly about the Manipur. Actually, as our party is a recognized state party of Manipur, our party main concern, our party main focus is on the Manipur context and the Manipur issues. So, I am being the national secretary of the party. Our main commitment and our high command will mainly focus on the Manipur context. नुपी अईबी सिंह अवांग थाकता पुखना होना बिरंबा लेखिद्रब महाराज कुमारी विनोदिनी देवी की चामग सुपना मरीरक शुभ मपो कुमोन की थौरम पांगथोखरे। लेमरोल खोरजेखोल लेकोल मणिपुर सिंधुना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी द पांगथोखिबा थौरम अदुदा सकनाइरबा फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की ट्रैवल डिपार्टमेंट की हाने की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर गांगमई अलुना कबुइनी अमदी लेमरोल खोरजेखोल मणिपुर की प्रेसिडेंट चोंगथाम सुबदनीना थौरम की अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखी। लेकोलना था तरुक खुदिंगी पुथोकपा लेकोल जर्नल वॉल्यूम 30-31 सु हौनबी मतुंगिना फोंखी। थौरंगा मरी लेना लेकोल की प्रेसिडेंट चोंगथाम सुबदनीना लमदम असिकी नुपीसिंगना युंगी थबक सुदुना लेबगी महत्ता मखोई मखोइदा लेरिबा हैसिंगबा कयादु उथोक्तुना नुपीसिंगना इबगी लमदा लौबा ngamba फिदादु लौनबो हनबदा अचौबा थौदांग लौबिरंबा लेखिद्रबी महाराज कुमारी विनोदिनी देवीबु निंगसिंगबोइना ngasi थौरमसि पांगथोकपनि। लोइनना महाकना हिंगलिंगै मतमदगी अईबा नुपीसिंगबु पुक्निंग थौगतुना साहित्यागी लमदा मखोइगी फिदा अमा कनबा ngamnaba हनबिरबा मिसक अमसुनि। मसिदा नतना महाकना पामजरंबा लमदम असिदगी नुपी ओइबी क्या पुथोकनबो हनखिबदुना ngasiदी अईबी नुपी क्या अमा थोरकपा ngamle amadi नुपी अईबी सिंगी अमत्ता ngairaba लुप अमा ओरिबा लेकोलगी अचौबा थौदांग अमसु महाकना हिंगलिंगै मतमदगी लेखिद्रबगी मतम अदु फावबा लौरमी हाइखी। Department of Nursing Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hospital na First Responder in Patient Care haibasida noma gi oiba nurses training program ama Neuro Intensive Care Unit Neuro ICU da pangthokre। Taramasir Director RIMS Professor G Sunil Kumar Sharma, Medical Superintendent RIMS Professor N Sanjeev Din, Academic Professor L Rajesh amasung Chief Nursing Officer RIMS N Ibihal Susarukyaki। Resource Person Kyana Analying the nursing na lawgadaba thogdangi matangda wa ngangki। Director Professor Sunil Kumar na siguma training ama mapungba na pangthokpada nungaiba phungtokhi। In today's rapidly evolving healthcare environment, continuous learning is no longer optional. Programs like continuous nursing education help bridge the gap between the knowledge and practice, reinforce critical skills, and empowers nurses to deliver safe, efficient and evidence-based care. Poiro Khongzil High School gi nauna saba girls hostel matam chana lushindabana mahiroi singi kudong chaba manghalle haiba Imphal East ki upa adyaksha oiramba Nilakamal konthau jamna paumi singda phongdokre। Poiro Khongzil High School gi sabalo jina leiriba girls hostel complex da Nilakamal konthau jamna paumi singda phongdokhibada North East Council gi makhada DRDA Imphal East na implementing agency oiduna sarakhiba hostel asi chahi 10 rom surabasu sabalo shindana leire। Hostel asna loirabadi lairaba imung ki mahiroi singda kanaba kya pigadabani mari lenaba department na hostel asi athubada sabalo shilaga mahiroi singda khusnabiyu haina makhatarakli। Mari lenaba authority Imphal East district ta leibiriba DRDA sina athuba matamda hariba hostel asi
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯇꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯉꯒ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯂꯥꯁ 10 yearsꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯐꯪꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2026 2027 ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association ki team amana Education Minister Dharmendra Pradhan unaduna Oza Singh na thingnariba awarapa sing ki patangda wakhatkre team madu All India General Secretary KP Singh na luchingki meeting under the Department of School Education Chief Secretary Sanjay Kumar amadi KVS ki Commissioner Vikas Gupta su sarugya ki hari Wycombe Money Girls College की Department of Geology के Assistant Professor Dr. Laishram Sunil ने इबा Measuring a Moving Earth GPS and Crustal Movement in Northeast India हाई नमिंग थोन बलाइरिक अमंगसी मणिपुर लेंगा की Directorate of University and Higher Education की Director Laishram Adakantana हाउनबी मतुंगिना कॉलेज असिगी सेमिनार हॉल द फोंक्रे Wycombe Money Girls College and सिंधुना पांगथोकी बलाइरिक फोंबगी थरमदुदा Wycombe Money Girls College की Principal Professor Ais Manoranjan Sharma madi Directorate of Ayush ki Director Dr. Akhoijam Lokendra su sarukyaaki Athoiba mithungi warol da Laishram Radakantana haukiba chahi khara sa Manipur da leiriba college kunthraga mari sta mahiroi sing ming chalakpagi chang amadi mahiroi sing na college karakpagi chang asi yamna hanthakre miyoi bagi punsi da college ki punsi asi yamna nungaiba punsi gi tangkak amani tangkak asda mahiroi singbo achumba lambi da pupi hoba haibasi yamna tangai fade Department ki maike de gisu makhoi gi attendance report sing masa masa da amadi guardian sing da thaduna khanghananaba thorang kya su paikhatwa hore mahangna makhata na hai college staff sing ki absorption process athubada loishin mangamnanaba department ki maike de gi kan honari college sing ki maike de gisu thagalakadaba document athubada thaganaba honabi haina su appeal tawkhi BDF personnel singi honorarium hengat pirakpada harau nungai ba phungdol aduna Imphal East District BDF Welfare Association Imphal East District ki SP ki meeting makada district asigi oina BDF personnel singi get together gi thoram ama East Garden Kongba Laishram Laikai da pangthokre thoram aduna Imphal East District Police ki SP Sivananda Survey district asigi senior police officer sing All Manipur BDF Welfare Association ki president SA Sanjit BDF की मरुओइबा थौपुबा सिंह अमसुंग इम्फाल ईस्ट BDF पर्सनल सिंह एडवाइजर न चिंगबा क्यासु सरक्याखी थौरमदुगा मरी लेनना ऑल मणिपुर BDF वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट SS संजीतना BDF सिंह मतम सांगना तांदुना लाकपा डिमांड सिंह की मनुंगदा बिहार गवर्नमेंट ना BDF सिंह के ऑनरेरियम हेंगत पिरकपगी दमक थागत फुंगतोकपगा लोइनेना मतुंग ताबदसु BDF सिंह की दमक करी करी याइफा थौरांग सिंह पांगतोकपा याबगी हाबदु मयाम पुन्ना तानादुना होनखीगनी हाइखी मखा ताबा होजी पॉपुलर गवर्नमेंट लाखरे पॉपुलर गवर्नमेंट लाबनी मखा ताबसिंग जो अखोई याफनबा थौरांग क्या अमा तौबिरकने हाबगे थाजब लै हंदक चंगहनगिबा स्ट्राइक असरिदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंग ना अखोइदा नुंगाइतबा लैबा खुदिमक तो थादोकपिदुना अखोई लैरिबा चा इशू सिंग नुपी अंगांग खलकांदा करिगुम खरा तौबिरइबजे मसिगिदमक्ता अखोइना ऑल मैनपुर विद्या वेलफेयर एसोसिएशन की सेंट्रल कमिटी माइकैदिगी थागबा फोंदोकचरी Agocons Agrotech Industry Private Limited की संगाई फीड ब्रांड की मखादा ओक्सा की स्टार्टर दगे हौरगा नोंगेन पिक फीड हाइना मिंगथोनबा चानाबा चिंजाक नसी ऑफिशियल ओइना लॉन्च तौखरे खाइदेम मयाई लेकाइदा लेबा Agocons Agrotech Industries Private Limited की कॉम्प्लेक्स पांगथोकबा नोंगेन पिक फीड लॉन्च तौबगी थरम अदुदा संगाई फीड की अनोबा ओक की मचिंजाक संगाई नोंगेन स्टार्टर Sangai Nongin Prime amasung Sangai Nongin Gainer launch tokhibaga loina yen gi machinjak Sangai Fit Layer Fit Browser Fit amasung Super Classic su miyam da utkhi Agocons Agrotech Industries Private Limited Taurangbam Kunji Singna Sangai Fit English ngani taragani pangi February thadagi hongdoklaga ahanbagi yen gi machinjak puthokpa hokibani machinjak si lomi singna sizinaba hobiraga makoi gi pauktak lauraga hena afaba machinjak ama oina puthokpa ngamnaba honarakibana ngasi ki tangkaga si yoba ngamjabani anoba khongthang oina lamdam asida yamna pamna su chanaba loinana loibada su chunaba सा मखल ओरिबा ओक्सागी मचिंजाग असि मपानदगी पुसिलकलगा पिजबा ओइना तौनरी मसिदा लंबीदा लैंडस्लाइड थोकबा लंबीगी अथिंगबा लाकपदा सायोगलिबा लौमी सिंगना थेंगनारिबा खुदोंग चादबा अवाबा उरगा लौमी सिंगी पाउताक लौरगा ट्रायल ओइना संगाई नोंगिन पिक फिट फंगहनबा होखिबनी लौमी सिंगनासु पामनबा सादसु हेना कानबा पीबा ngamba machinja ama oina
lamdam asida puthokchabo okki machinjak sangai nongin pig feed asi launch tobani hayingdagi product asi district singda leiba dealer singi kuthangda lomi singda mapung fana phanghanba hauragani haiki Mapandagi puslaiba fitting si akoina just moi commercialize oiba ngaktan quality da kitang compromise tawe but akoina hujik local dagi puthokjari basidi best quality aduga Manipur gi climatic condition siga chanaba Manipur gi pigri singda kwaidagi affordable rate ta piba adugumba aduga mapangi laiba fit singduga yengnabada akoina protein energy amadi darkar laiba magi nutrient value khare henba adugumba quality hena laiba product ni Project Z Foundation की सोसाइटी में और वर्क फॉर ह्यूमैनिटी ग्रुप WHZ ना तंक नाइन चथरक पर ब्लड डोनेशन अमदी अवेयरनेस कैंप की मखा चथरक पोइने मणिपुर कॉलेज की NCC यूनिट अमदी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स का खुसम नरगा SBTC अमदी NHM मणिपुर की मीटिंग मतिंग पांगदुना मणिपुर कॉलेज ता ब्लड डोनेशन कैंप पांगथोखरे NCC कैडेट क्याना EP की बगलेना प्रोजेक्ट Z की इवेंट इंचार्ज यंगखोम वांगथोइना प्रोजेक्ट Z ना ngasi फाउबदा E की दरकार लेबा इमुंग कुंट्रा हेनबदा मतेंग पांगबा ngamkhre प्रोजेक्ट Z ना मणिपुर की मफम क्यादा ब्लड डोनेशन की प्रोग्राम क्या लेपा लेतना पांगथोकनबा थौरांग क्या सो पाइखली हाइखी E पीबा मतमदा पाइबा पोइबा सी अखोई पोपीगनो E पीबा सिना अखोई की हक्सांगदा लेरिबा अना अये खंगदोकपदा टेस्ट तौबदा यामना मतेंग पांगी अदुगा मतम मतम की अखोई ब्लड सर्कुलेट तौबगी E की खोंजेल अनौबा सिलकपा मसिगुम्बसिदा अखोई E पिथोकपसिना इसादा मांगजबा कैसु लेते अदुगा E पीबदा कीरिबा सिंग असि किबिगनो E पीबा याराबा नहासिंगदगी हौरगा E पीबा यारिबा अहलसिंग फौबना मियोइबा अमना मियोइबा अमगी पुसि थौदांग कनबदा अखोई खुदेमना थौदांग यामिनसि कुकीजो MLA ना मणिपुर लेंगाक सेमबदा यावबु यानिंगदबा फोंदोक्तोना साइकुल अमदी मोरेदा कुकीजो सिंगना खोंगचत चतख्रे लेंगा सिगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रबा नेमचा किपकेन अमदी वासक पदा सरुक याकिबा LM खौते अमदी nguर सांगलोर सनातिबु यानिंगदबा फोंदोक्तोना खोलाव क्या लाउदना खोंगचत चतख्रे हौखिबा फेब्रुआरी की अनिदा पार्टी की एडवाइजरी कमिटी की प्रेसिडेंट अहल इबुंगो रिटायर्ड प्रोफेसर वाहेंगबम इंगो एलियस लुवांग मैतै मसागी अनाबा मनमरम ओइदना लेखिदबदा पाम्पैना लुचिंगबा UNLF ना अवाबा फोंगबगा लोइनना लेखिद्रबगी मफमदै काइकुमना बोदली हाइना लुबसिगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड एजुकेशन की सेक्रेटरी चराइरोंगबा थोकचोमना खुदेक पिदुना थादोरप चिरोल अमना हाइरी चिरोल असना मखा तारादुना प्रोफेसर W इंगो इंकुमजा लिसिंग अमगा चमापन निफुगा निपान की नवेंबर की मंगादा इम्फाल वेस्ट की मनुंग चना लेब वाहेंगबम लेकाइदा वाहेंगबम इबोमचा मैतै अमदी वाहेंगबम ओंबी मेराबती अनी की मपारी ओइना फंकी हाइरी पिगलिंगैदगी हौना महि मसिंगदा थवाई यावबदा नतना मतम अमगी पार्टी की अफोंगबा संगलुप पान मणिपुरी यूथ लीग PAN-MYL की अंगन बसरुकता अचौबा थौदांग क्या लौदना लेबाक मियाम की अतांगबा मनी अमा ओइना हौरखी हाइरी मणिपुर लेना मणिपुर कॉलेज PUC लोरब मतुंग असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट BSc एग्री इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन हुबुद्रा मंगादा लोइसिनखी अमदी इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन हुबुद्रा तरेता MSc एग्री लोइसिनदुना इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन हुबुद्रा निपांदा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एक्सटेंशन ऑफिसर रीजनल पोटैटो फार्म चांदल DC ब्लॉक ता थबक पुबा होरखी मसिगी मतुंग मणिपुर एग्रीकल्चरल कॉलेज सोसाइटी की चेयरमैन ओइनसु फम पुरम की हाइरी चिरोलस मखा तारादुना अहल इबुंगो सिगी महि मसिंगी मतंगदसु पलकली अहल इबुंगो सना पार्टी की वाखलोंदा युमफम मोइदुना मणिपुर सि चिंचाकता मिपाल तांगदना मरोमदोम लेपंगमनबा सेल्फ सस्टेनेबल वाखलोंदा अचेपा फिरेम अमगा लोइनना थबक तौकी हाइरी अहल इबुंगो सि मणिपुर निंग तंबगे लालहवसदा अदुकी मतिक थवाई हक्चांग लुपसखिबा लुचिंगबा अमनी हाइरी पार्टी असिगी दमकता थौदांग क्या अमा पांगथोकपिरमी चही यामसलकपना हक्चांगी फिबम सोक्सलकपा फावदा हौखिबा चही इंग्लिसिंगनी कुनगा की जुलाई की थादा पांगथोकिबा 10th जनरल असेंबली GA दा पार्टी की एडवाइजरी कमिटी की प्रेसिडेंट अमा ओइना जनरल असेंबली असिबु लमजिंग लमताकपिदुना मपुंग फाना 10 सेंट्रल कमिटी मा सेमलखी हाइरी अहल इबुंगो सिना पामजना 10 जनरल Assembly hogdokpa numita phongdokpiramba mahaki wakhalon I want to die in a liberated zone haibo hayasi ngasisu UNLF ki liklamchat history da insindura lehoragadaba yawol gi wakhalon nama oihoragani hari luchingba ahal ibungo sina lekhidaba sida mahaki imung manung amasung maruma pangsing na thengna horiba awabada lupna thamoi sokna
saruk yari hairi hauji pawgi marthana teba bremtang nominasi. Admissions open, limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Yeme makigano azab thammo Sigi yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamgrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidarbo asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv jawar habadi ngakokna na basembani German technology sinabana concrete ka tokna ba matamda kapamul amuk hena angle adli next Pm-Istv strength is in the quick honglagli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule breaking matung na mayam om kana taram nokchari makata pa opisari Mitai Irol Iek Loina Silon Apun Balub Milal Kanglei Paki Mifama Mangarang Milal Mayai Loishinda Milal gi President Waikom Gozen Maitena Thormapu Oiduna Pangthokre Mifamasina Kupna Khana Neinaraba Matungda Pali Balengasta Manipuri Lol Mitai Lol Amadi Mitai Mayek Asi Chokhat Hannaba Atuba Matamda Institute Ama Lingnaba Takshinba Mamangda Milalga Flex Kapliba Singa Kyarak Paminaduna Yanakraba signboard banner holding advertise Kudimak Manipur lenga ki yauna pangthokpa thoram singda maitai mayek na saruk ahum thokpagi ani chahon ba haibadu athu matamda thabak oina ontho hanba numit khudingi phone liba maitai lolgi pauche da maitai mayek ki mafam chawkhat hanabagi matangda amzu editor guilds amadi milalga athubada faminaba hotnaba lakliba February ki kun fawbagi manungda district singi masaloi sheng semnabagi che chang pumnamak thagat hanba amadi athubada I-card puthokpa lamdamasigi education department ga mari leinana puthokliba maitai lol gi lyric sing yariba makhai mayek amadi imalol da puthokna ba hotnaba lamdamasda aiba singna puthokliba maitai lol gi lyric sing da yariba makhai imalol da lonyan ya hondaba puthokhanba Imalol Chokhan Hanaba Language Department da maru oina semkiba lexicon committee athubada thabak honba amadi engine panba gari singi number plate ki mathakta maitai mayek na chawthohanba haina warip laukhre hairiba singa si athubada thabak oina pangthokhanaba milalgi thongmi singna kupna yengshin bahuragani milana jangsla kadoriba thabak singa silamdama sigi miyamna su saugat piu hairi Indian Constitution da mayek singna yauriba miyamgi lengak amagi khwaidigi maruoibasi miyamgi punsi kanbaga loinana lanthum yumkai kanba haibasini aduna mamangda leramba BJP lenga aduna right to life right to property asi kanbangamdana chatkrabani PR lengak na su ngakpangamdana leikrabani haina lakadaba 13th Manipur Legislative Assembly election da Kumbi Assembly constituency da INC gi candidate ama oinana ba thorang tawriba moirang them Mega Chandrana phongtokre wafam singa si Kumbi Setupur gi miyamna angam ba phawa ma di sel kya puthongna duna amatta oina moirang them Mega Chandra bu mating pangbagi thoromama Kumbi Setupur mandop ta pangthoki ba da haikibani moirang them Mega Chandra na makhata na PR lenga clearing ai matam da su hanjin saiton da hayai konda nganu konda amadi fagak chaw ikhai da bom kapslak padigi sopan kya yaukre tongan ba Manipur gi mafam kya da so tatana miyamna kudong thiba kya thengna khrabani asiguma phibam anoba lenga na kokhanba oirasanu haiki Popular government ama semi harisida deputy CM oriba MLA do Manipuri governor gi ekogi banquet hall ne khanaba lok bagan ne khanari ba ekogi wasak pham mantri mayam gi
तिल्लगा वासक फम मणिपुर की संगाय रब कयाना सोन तिल्लगा वासक इबा मफम दा मसा म यावरगा वासक को नमदे मसी अखोइदा सिंगलगाय ओइबा अखोइ जाति फ्रुप असिदा येलोमी लेजराबा जाति फ्रुप कुंथा मरी अमदी मैतै पांगल धारगा अखोइगा फ्रुप कुंथा तरुक लैबसे मसीदा अखोइगी थ्रेट अमदी लै करिगिनो हार कांदा अखोइगी जाति फ्रुप अमना मसाना लागा मणिपुर की गवर्नर की लोग भवन वासक लोग मंदबा की मरीद क्या फरकदे खन District NCD Cell District Health Society Senapatina United by Unique Habitim the World Cancer Day Thoram OPD Hall District Hospital Senapati the Pangtokre. Thoramasre CMO Director DSS Senapati Dr. Sumpi Percy, Medical Superintendent Dr. Helen Simre, SMO NCD District NCD Clinic District Hospital Senapati Dr. A. Mercy, DEO Telemedicine Henry Karabasu Sarugaki Hari. Thorongi Sarugama Oina, Cancer Screening NCD Clinic Medicine, OBS and Gynae, Surgery, Dental, Clinic the Lang Bagi Kudong Jaba Fangan K. District Administration Imphal East Amadi District Social Welfare Office Imphal East ka Khusamnaraga Orientation Program on Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 and Manipur Rule 2023 ki Thorama Mangasi DC Imphal East ki Panchayat Bhavan da Pangtokre. Thoramadura Imphal East ki Additional Deputy Commissioner R.K. Dayananda, District Committee of Senior Citizen Imphal East Member R.K. Nimai Amadi, Hanagi Rimski, Head of Department Psychiatry Professor R.K. Lenina, Athoiba Mithunglen Singoina Sarukyaki. District Social Welfare Officer Imphal East ki W. Thamapatina. Subanomba ngamdraba chahi humfugi mathakta leiriba ahal singu macha masu singna miot minei kaya ama leiriba singa sida maintenance asigi ek asigi application district magistrate singda tharak pa yaragani ek asida maruoina pallibadi mamampa ahal oiraba singi dabang makhoigi chaba thaknaba ana ki awara passing pigani haibe yauri Manipur gi oina maintenance and welfare of parents and senior citizen rule 2023 the same kre rule asida district tribunal ani leiduna district magistrate natraga subdivision magistrate na presiding officer oiraga makhoi ki makhada nupi ma yauraga member ani leigani subdivisional khudingmakta committee semlaba matung government ta thaduna gazette notification fongduna trial pangthokpa horagani masida Imphal East leiriba ahal singna macha masu singna otpi neibiba singbo ek asigi makhada matik chaba phangpham thokpa hak sing phangangani haiba wafam sing phongdokhi Koi Manipur gi oina maintenance welfare of parents and senior citizen rule 2023 si same gre rule asida tribunal ani laigani maintenance tribunal habonga appellate tribunal habonga aidigi maintenance tribunal jidai the district magistrate natraga subdivision magistrate mana khogi presiding officer oigani aduga magi makha the member ani laigani du member dugi marakta nupi amana nupi oigadaba ko aduga subdivision khuding makki khogi committee seme comment submit tawgre athubada khoi gazette notification phongaga khogi trial khoi pangthokpa horagani Imphal East leiriba ahans oiraba sing masa masuna ot nai biba tati ta oina tawiba sing asigi ek asigi makhada makhoigi matik chaba haidi phongam thokpa hak to phangagani aduna sigumba miot minai leiraba ahan sing do aduna khoigi district laga application thabiba yagani North East State singi manungda ihan hanboina sanjen thongi Mahabali lambi dagi thumbu thong fawbada full depth reclamation FDR gi kuthangda lambi semba hokre FDR process is environmental friendly oibagi madakta hani gi leramliba lambi gi level wangkhat handana leramliba level adu kothok laga semba danatana hena mapangal kanba oibana lambi namthabagi chang ka hena hanthagani hane construction work asibu suriba AMR India Limited ki engineer Lewis Katrina Paumi Singh the phone to rakre. Nasi ahan boina paikat palambi semba ki tabasi ki matangda Lewis Katrina makhatara duna tabasi Public Works Department ki visit payment project ki makhada AMR India Limited amadi ircon ga punna kusamna duna paikat pani FGR process asigi ahan ba trial oina sanjin thongdagi Mahabali lambi ki thumbu thong fawba kilometer amaga meter kun sangba mafam asida paikat pani makhatana atopa mafam sing dasu paikat na pandam thamli lambi asigi hauzik lairiba layer si takhairaga bitumen sizinabagi mahot cement oina sizinagadabana numit humni dagi na tare ni fawbagi telaba matamasta miyamna lambi asi mapung fana sizinaba yagani masigi lambi khusemasna miyamna toina thingnariba turel gi long nambal namthabagi thoktok thokpa dasu kokhanbada chawna mating oigani
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ PWDꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ FDRꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗꯨꯗ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ अभिषेक सिंह खतर मेदिन अमदी डेपोलिन लाइश्रम लोइनना डिजाइनर मोइना आदित्य सिंह सु सरुक याखी Manipur PWD की मखादा पाइखत्चबा मुर्दामिप अर्बन रोड्स की मखादा पाइखत्चबा प्रोजेक्ट नि कोई की महाबली लंबी सिदा तौरिबा प्रोसेस से अनौबा टेक्नोलॉजी FDR हाइना कौबा फुल डेप्थ रिक्लेमेशन कौबा प्रोसेस अमनी सिजे मणिपुर अहांबा ओइबा टेक्नोलॉजी सिजनबनी सिगी प्रोसेस से कइनो हाइबदा हानगी लंबी दा अनौबा लेवल वांखतनबा प्रोसेस नि सिजे एनवायरमेंटल फ्रेंडली सु ओइ अदुदकी मागी प्रोसेस से टाइमलाइन से पिकपना अखोइदसु सिजनबगी मतम से थुना हेंगली सिगी प्रोसेस से तौबदा किलोमीटर अमगी मागी कैपेसिटी नि हुजिक ओइना ट्रायल बैच ओइना अहांबा सिगी महाबली रोड सिदा तौजबनी अदुगी मतुंग इना किलोमीटर अखोइना कैपेसिटी दे हेंगतपा ngамगद्रा ngамोइद्रा अदु यिंगजगनी मखाताना इम्फाल मनुंगदा लेबा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट दा लेबा जगह जगह दा अखोइना FDR सिगी टेक्नोलॉजी से मफम जगह जगह दा चानब जगह दा सिजनबगनी क्वाकचल द पितंबरा इंग्लिश स्कूल द थाईलैंड की स्वान दुसित यूनिवर्सिटी बैंकॉक का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम अमदी थाईलैंड लैंग्वेज तंबा अमदी इंग्लिश तंबीबगी मतंगदा MOU अमा साइन तौनख्रे ngasi स्वान दुसित यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकिबा MOU साइन तौनबगी थरमदुदा पितंबरा इंग्लिश स्कूल की माइकेडी स्कूल असकी सेक्रेटरी मैनेजमेंट लखरिंबम चिटेसोरी स्वान दुसित यूनिवर्सिटी की माइकेडी एकेडमिक वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पोचनित खोए नातीना खुरेक पिनखी प्रेसिडेंट रूल लोइकिदुना अनोबा लेंगा अमा लाकपदा मणिपुर की पांगल खुनाइना तरामना ओई लेंगा सिनागा अमदी कुकी कम्युनिटी दगी डेप्यूटी CM हाबलकपदा सुनुगाइबा फावी इरांग असिना तंगदु लेतादना लेरिबा लमदमसी अनोबा लेंगा असिना सोइदना तंगदु लेताबा पुरकनी हाइबकी थाजबा लेइ हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी के प्रेसिडेंट SM जलाल न फुंगदोखरे हप्तादा पाउमी सिंग उनबदुदा महांगना मखाताना लमदमसी की अपुनबा सक्तम की दमक अवाबा क्या खांगदुना इंग तप्पा चौखटपा लमदम पुरकनबा होनादुना लाक्लिबा मैतै पांगल कम्युनिटी दगी लेंगाक्ता मिहुत अमता याहोंदनबा होनबगी ममी तारिबसी हक्चिना लवी निंगथौरोल सिंगी मतमदगी मैतै पांगलना लेबाक कन्नबा लेबाक ngaknaba थौदांग लौदुना लाखिबनी मणिपुरना निंगतंबा फंगलबा मतुंगदसु मतम अदुगी लेंगाक्ता मैतै पांगल मिनिस्टर फाउबा याउदुना लाखरबनी NDA की लेंगाकी ममांगदा लेरंबा लेंगाकसिंगदा पांगल कम्युनिटी दगी कैबिनेट मिनिस्टर की थाकता याउदुना लाखरबनी मसागी मथक्ता लेबासिगी अपुनबगी सक्तमगिदमक ngasi फाउबा पांगल कम्युनिटी ने हिरम अमतदा कंप्रोमाइज तौदुना लेरी लेंगाक सेंबदा पांगल कम्युनिटी याहुंदबा हाइबसी चुमदबा खोंथांग ओइगनी करंबा वाखलोंदा पांगल कम्युनिटी द कैबिनेट मिनिस्टर पिरोय तौरिबनो स्टेट असि की अपुनबा वारेप अमा लौबगी मफम ओइरिबा कैबिनेट की थाकता पांगल याहुंदबा हाइबसी करी मीटिंगदा तौगदौरिबनो हाइबसी हंगदबा गमलोय मसिगी मतंगदा पांगल की लेरिबा NDA की अलायंस की MLA अहुमदा लेंगाक सेंबदा मखोय याहुंदबा हाइबसी लेंगाक की अचौबा अहोबा मु ओइरगनी फिबम असिगा मरी लेनना अमुकोगना पांगल की MLA सिंगदा पांगल की ओइबा पॉलिटिकल पोजीशन की मतंगदा मखोय की ओइबा वाखलोन करिनो हाइना आइबा चिरोल पिसिंदुना खंगहनबा होनरगनी हाइखी मणिपुर से तंगदु लेताद्रबा तरमोइल ओइरबा अदुगा पुमसाई साइरबा पुमतोय तोइरबा सिगी सिचुएशन असिदा मणिपुर से अमुकन तासन खोमजलगा अनौबा मणिपुर में पोकननबगी चैलेंज अमगा लोइनना थोलकपा लेंगाक असिदा पांगन सिंगबो एक्सक्लूड तौबा हाइबसे इट्स वेरी सीरियस मसी हम चुमदबा थोंगे मसी अखोय एक्सेप्ट तौबा ngमोय मसी अखोय तुमिनना लेबा ngमोय मसीदि अखोय पुकनिंग यामना नाय मसीदि अखोय कंप्रोमाइज तौरोय अरोइबा कैबिनेट की अदुंबा मियोइसिंग लाउथोकपगी मतमदु फावबदी अखोय याम पॉजिटिव ओइबा अदुगी वाखलोन अमगा लोइनना अखोय मखोय लौखलप खोंथांसिंग अदो अखोय येंगजखिगनी अदुगी मखा तारकपदा अखोय कलेक्टिव ओइबा अखोय पांगनसिंगी पॉलिटिकल पोजीशन अमा चपचाना लौननबा अखोय खोंथांग पाइकनी मुंबई द बेस्ट ओवर प्रोवस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच ऑफिस मंगसी सगोलबन तेरा बाजार दा हांगदोखरे थरमदुदा प्रोवस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड की नॉर्थ ईस्ट हेड सुमिदेव शर्मा सु सरक्याकी नॉर्थ ईस्ट हेड सुमिदेव शर्मा चही 35 हेलक्लब प्रोवस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगदा ब्रांच ऑफिस अममम हांगदुना युमथोंग खुदिंग इंश्योरेंस की मरमदा खंगनबनी
ऑफिस हांगदोकपग मरी लेना प्रोवस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड मणिपुर ब्रांच की ब्रांच मैनेजर लाइश्रम अरविंद्रोना हांगदोकलिबा ऑफिस असिदगी कनागुंबा मियोय अमना तोंगान तोंगानबा इंश्योरेंस कंपनी सिंगी मेरिट डिमेरिट सिंग खंगबा यागनी प्रोवस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड असे तोंगान तोंगानबा इंश्योरेंस कंपनी कुनगा तरुका खुसमनरगा चटमिनरी अमदी मणिपुर की नहासिंगना कंपनी असिदगी पैसा तानिंगलबदी एजेंट ओइबगी खुदोंग चाबसु लेगनी हाइकी प्रोग्रेस इंश्योरेंस की बेनिफिट है मागी कनो से अखोना ब्रोकर ओन लेजबनीना कंपनी सिदा टाइप तौरिसे कंपनी 26 कंपनी टाइप तौर ले मोटर्स वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कोई नोना सर्विस पी एंटायर इंडिया की ओना एंटायर नॉलेज की ओना ख्वाइदगी बेस्ट कमीशन पे आउट तो अखोना पीबा ngame इवन कंपेरेबल विद पॉलिसी बाजार The Muhammad Alimuddin Memorial Foundation Sinduna Manipur Hiram Kyada Awan Bupurak na Bukhot na Miyamna Architect Haina Kangnaba ex-CM Muhammad Alimuddin ki Memorial Lecture ma Lakliba Thasi ki Taragani Toy da Mahaki Yum da Pangtokadori Basida Dharma Amadi Rasniti Kenaba Thamdana Lamda Masigi Mipung Kudimagna Sarugyabiu Haina Foundation Sina Lamda Masigi Miyamda Appeal Torakli Foundation Sinduna ex-CM Alimuddin ki Lilong Haurebi Turel Ahan Bida Lebe Yum da Pangtok Papau gi Mifam Amada Foundation Asigi Chief Advisor Abul Hasim Bogi Mayumna Lamda Masigi Hausik Wadiba Fiba Masi Iram da Masibu Hiram Gyada Awan Mupurak Lamba Amadi Wadaramba Lekidraba ex-CM Muhammad Kumbama Matok Tare Mahangna Lamda Masigi CM Oiramba Tien Kraba Matamadu da Kari Kari Taurami Habasi Lamda Masigi Miyam da Tangai Fadabu Oirakli Lamyan Behijami Rabona Lamda Masigi da Magda Tauram Liba Hausik Faubagi Mirolna Tabak Ona Ontok Pangamtana Lady Luinana ex-CM Alimuddin Hiram Gyada Lamda Masigi Awan Wapurak Lamba so Mahakna Honaramba Kaya Dinga Si Fauba Tabak Oina Ontok Pangamtana Lady Tungi Mirol Sing na Tangai Fadana Lekidraba ex-CM Alimuddin gi Rasniti ki Kongchetta Mahakna Tauramba Tabak Tauram Sing Amadi Mahaki Wakhalon Miyamna Khangminaba Mathau Tarakle Maram Asina Lamda Masigi Miyamna Sarugyabiu Haiki Alimuddin Memorial Foundation na Sinjariba Alimuddin Memorial Lecture Asiga Mari Lenana Miyamda Pauzela Matang Pizeri की खेनब लेतना राजनीति की खेनब थमदना मणिपुर की लीजेंड ओइग्रबा दुगुंबाबा संगनाइरबा मिसक अमकी मरमदा माकी पुंसिना तौरंबा मांगना पामजरंबा मागी विजन मांगना खंजरंबा अदु कोई मतौ करमना पांगथोकदगे हाबसे होसिकी मतमदा तंगाइ फदने कोई खंगदबा यादबा लै मतम अमदा लमयान बहि राबोना मणिपुर अवोन मम पुरकना होनबदा अइखोइना माना खंजरबा मयामदु मपुंग फाना निंबा थोंदबा हुजिक फावद मांगना निंगजरंबा अदु मपुंग फाना पांगथोकपा ngamdaba अदुगुमना अलीमुद्दीन सु मणिपुर की अवन मतमदा 1948 तगिना 1983 फाव की राजनीति के खुंगसत असिना अइखोय की समाज दा करी कानगदे के कदाय बुब तमजनगाय ओइबगे हाबो पुलमक्तु सकनाइरबा कायाना लंबिरक्तुना हाइबा थौरम मसिदा मियाम दा भाप तहननबगे कोया चौब थौरम अमनी Imphal East की यारीपोक पोइरई खोंजिन लेबा कायना गोविंदजी सेवा कमिटी की सेक्रेटरी ओरंबा लेखिद्रबा पांगंबम चावबा सिंगी चाही अनि फारकपगी कुमोन थोरंगा मरी लेना कोंगबा दोंगथोंबम लेकाइदा लेबा सीनियर सिटीजन होम ऑलएस होम दा अचाथक ब्लैंकेट खुदोल तमदना मदी चाकलेन नमसु सामिनाख्रे लेखिद्रबा पांगंबम चावबा सिंगी लोइनाबी चाकप्रम निंगोल पांगंबम ओंबी देवला देवी मचा सिंग मदी चावबा की मचल मनाव सिंग इमुंग मनुंग सेंदुना इम्फाल ईस्ट की कोंगबा दोंगथोंबम लेकाइदा लेबा इमाले मरेल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन चलाइबा ऑलएस होम अदुरा लेरिबा अहल ओइरबा सिंगदा निंगथमगी ब्लैंकेट अममम खुदोल तमखि लोइना अंगंबा चेंग हवाई अलुना चिंगबा चाथकी तेंबांग पोलम सिंगसु खुसनकी तुंगदा होम दा लेरिबा अहल ओइरबा सिंगा चांगलेन अमसु चामिनकी नोमगी ओइबा कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल मीटिंग अमा रेंगपांग विलेज नुंगबा सब डिवीजन नोने डिस्ट्रिक्ट ngasi pangthokre tharamadu adai faumai president district congress committee Tamenglong and None Kacham Thai Daugangmai president Nungba block Rangis committee Gino Kamai former ADC member None Amadi Ate unit congress leader Mahila congress leader Madi youth congress leader Singna Sarukyaki Ukhrul police Taruk Suba Manipur Rifles Forest Department Amadi Tarakani Pansuba Sam Rifles ki apun team Mamana Popi Pambising Yantat Bagi Changsilakpa drive ngasi Numit Marini Sukre STPO Ukhrulna Luchingduna Sihai Hill Range sa Ekar Marfu Rom da Tharamba illegal Popi Pambising Yantat Kibagalina Loktang Sang Tarasu Mai Thadokre Popi Maru Khara Fangbanatana Atay Mi Pami Fundi Yaukide drive adu haying fauba chathagani hari
Hauzik sanabagi paw akhoi senior sports journalist Poyani Thousandagi lopirasi. Sahi sigi tarataruk suba Syed Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament tim tarataruk na sarug yaduna haukre ahubon mita Milan Football Academy kaibina Sagolwal United pu maiti bapiki All Manipur Football Association na support toraga Nagaland CRPF ki meng makhada Marifu taruk suba Battalion CRPF lampen na sinduna ngasidagi Sai Sports Complex Tayel gi artificial tap ground da tim tarataruk na grumani thongna khairutuna tarataruk suba Syed Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament Manipur amadi Nagaland sector CRPF ki IG Rajendra Narayan Das na thormapu oiduna haukre no odd basis pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahubun numit ki sanakhiba match da Milan Football Academy kaibina Sagolwal United pu gol ama sinoda maitiba pikibane Milan Football Academy kaibi gi mai pakibgi gol adu ti lamwan bana match ki humphum doi suba minita sanki Hayeng ground asida nungtil pung ani tabada Juvenile Club Tera amadi Nesu Porompat ka sanagane खेलो इंडिया के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके सहायता से हर जिले में हमने फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट आदि खेल का भी आयोजन किया जिसमें भी सारे लोग मणिपुर के भाग लिए और अभी भी हमें बहुत सारे जगह में ये भी अनुरोध आ रहा है कि इसकी दोबारा खेल आयोजन किया जाए हमने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से भी बात किए हैं इन्होंने भी सहमति दी है कि आने वाले समय में और भी खेल आयोजन करने के लिए हमारे मदद करेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये खेल आयोजन इस राज्य के हमारे युवाओं को आगे बढ़ने अनुशासन अपनाने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते रहेंगे सभी सहभागी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे इस महा आयोजन को सफल बनाएंगे तथा खेल को पूरे उत्साह जोश एवं खेल भावना के साथ खेलेंगे अब मैं 16वें शहीद मनोरंजन सिंह स्मृति राज्य स्तरीय ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करता हूं Tarom Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match sing da UCC Uripok amadi Cyclone Thamaiban mai pakre Manipur Veteran Cricket Association gi meng makhada tha sigi tang ahum degi tim kulum doina grumari thongna khaidutuna Langthabal Public Ground chathariba Tarom Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match sa UCC Uripokna KCDO Kiamgweibu ran 13 maitiba pikibane match asida KCDO Kiamgweina tos ngamduna fielding khanki ahanba batting tokiba UCC Uripokna apibu over kunda wicket mari turaga ran chamak yankhai nipal lauki masiki pakhumda anisuba batting tokiba KCDO Kiamgweina apibu over kunda wicket mapan turaga ran chamak nipumathoi kak lauduna match asi maiti khibane match asida UCC Uripoki Sanaroi Hemjit na wicket ama amadi ran marfu 13 lauduna man of the match ta ki anisuba match ke sanakibada Cyclone Thamaiban na Sedo Thamaiban bu ran chamagni futareta maitpapi ki match asida Cyclone Thamaiban na tos ngamduna ahanba batting tokibada apibu over kunda wicket nipan turaga ran chamag marfu 13 lauki masiki pakhumda anisuba batting tokiba Sedo Thamaiban na over 19 da wicket mapan turaga ran nipumanga khak lauduna match asi maiti khibane match asida Cyclone Thamaiban gi sanaroi Narjit na wicket ahum amadi ran taruk lauduna man of the match ta khi Young Welfare Club YWC Langthabal na Youth Welfare Club YWC Thambal Khong Bumaiti Bapiduna Sahi Tramapan Makhagi Women's Football Tournament ki semi-final Zangkrai Shamagum Pumanga Suba Infantry Battalion Home and Heart Manipur na sponsor Toraga All Manipur Football Association Yimeng Makhada Mamang Thagi Tang Kunipandegi Tim Taran Grubani Thongna Khaidutuna Lamlong Thongkong da leiba artificial tap ground sa thariba Sahi Tramapan Makhagi Women's Football Tournament ki ngachi sanakhiba match ta Young Welfare Club YWC Langthabal na Youth Welfare Club YWC Thambal Khongbu gol manga anida maiti bapiduna semi-final sangkhibane Young Welfare Club YWC Langthabal gi mai pakibgi gol singadu M Nandeswari na match ki kunmanga subamadi
kuntra manga suba minute gol ani S Silky na Mets ki kuntra suba madi marifum doi suba minute gol ani sanki atopa gol aduna CH Binomala na Mets ki taranipan suba minute sanki Youth Welfare Club YWC Thambal Kongi gol sing aduna I Priyadrasini na Mets ki tarahum doi suba madi TS Martina na Mets ki humputra mga suba minita sanki amaromda ground asida ngasi sanakiba league asigi atopa Mets amada Eastern Sporting Ren Wangkai na ICSA Ireng Bambu gol ahum sinoda mighty PK Eastern Sporting Ren Wangkai gi mai pakbi gol singadu KS Rosibina na Mets ki niputare suba madi humputra hum doi suba minita gol ani sanki atopa gol aduna Anjali Guru Mayum na Mets ki Yangkai taruk suba minita sanki Taranipan suba Manipur State ki ngasi sana ki bam Mets Eastern Sporting Union Wangkai na nako nabun mapalbu mighty papikrai All Manipur Football Association gi meng makhada mamang chahi gi December tang taritigi tim kunmari na group ahum thong na kaidoktuna lamlong thongkong da leiba artificial tap ground da sathariba Taranipan suba Manipur State ki ngasi sana ki bam Mets Eastern Sporting Union Wangkai na nako nabun mapalbu gol ani sinoda mighty papikibane Eastern Sporting Union Wangkai gi mai pakbi gol ani adu Taj Khan na Mets ki kunmanga suba madi P Johnson na Mets ki kuntrani thoi suba minita sanki Sedoko khabamna NCYWO nungsaibu mighty papiduna Ani suba 7-a-side non-professional night football tournament ki champion oikre Kashar Road Educational and Sporting Association Kresha Bisnupur gi meng makhada mamang thagi tang tramathoi digi tim kunmanga na group nipan thongna khaidoktuna FCI Bisnupur manaki Kresha ground satharakiba Ani suba 7-a-side non-professional night football tournament ngarang loisen krai loisen bagi thoramda Minister K Govindas MLA TI Santiamadi SDC Bisnupur gi W Isona Thormapu Singh oike Satharakiba tournament asigi isanakiba aroiba Mets Sedoko khabamna NCYWO nungsaibu gol ani sinoda mighty papiduna champion oikibane Thagachari boye makhataba sanabagi pawmu pizari January ki kuntraga mathoi ki February ki ama fawo World Fitness Federation amadi Fine Natural na sinduna Rukmini Nagar Auditorium Guwahati da pangthokiba Fine Natural Mr. and Miss India Natural 2025-26 competition da saruk yaduna Manipuri singi marakta ahan boina East India Miss Glamour overall da gold medal amadi Fine Natural da su gold ama amadi silver medal ama lauraklabi nongmaitem Lintoingambi South Asian All Sports Game Federation amadi imung manung nangasi Beauty Kendrazit International Airport taramna okre Lintoingambi singjamai chingamathak Manipur College Road taki nongmaitem Navakishore amadi Neni Kumari ki machanupini mahaki coach Gonthaujam Punsiba amadi Sanaroi ahumka punna Beauty Kendrazit International Airport ta hek yorapaga South Asian All Sports Game Federation Technical Director kam General Secretary GM NG Jit Kumancha South Asia Federation Tuishu Committee ki Chairman Sifu Dr. Huidrom Roman amadi imung manunggi miyoisingna taramna oki competition asa Manipur ki sanaroi marina tonganwe events sing da sarkyabada gold medal ahum silver medal ahum amadi bronze medal ahum laurakpa ngamkibani Lintoingambina phongdokibada Manipur da anova event oibana coach na haiba induna kanna hotnakiba maramna mingtholasi phangba ngamkibani makhatana su kanna hotnaduna malim gi thakta mingthol loba ngamna bo hotnakigani haiki Coach Gonthaujam Punsibana Lamdamasda Lintoingambina Manipur gi oina ahan boina East India Miss Glamour da gold medal amadi Fine Natural da gold medal ama amadi silver medal ama phangbo amlapusi chokthok chaningai ni makhatana so international gi thakta mingchat purak pangam ki kani haiki Vishnu Naha Youth Federation Yairipok na sinduna second Yairipok Trophy 9-a-side Manipur Open Football Tournament team Taragatare na group mari thokna khaidokjuna ngasidagi BYFY gi playground hawdokre hawdokpagi thoramda thabaktagi potharaba assistant commandant Maibam Babu Maitei BYFY gi president Ananda Laishram madi social worker Kaisham Raju BYFY gi hani gi president Oinam Gauradas BYFY gi Merapai gi president KSS Roma madi secretary M Premilana Maruiba singwena sarugyaki ngasi sanaki ba match ta BYFYA amadi Manipur United goal chanbangamdana draw chatkre hazula silakpada maruiba pau amkana pisari Internally displaced persons singi fangfam thokpa hakpi na bangasi famki ba government ki cabinet mi famna warip lokre
Pariksa pe charcha gi mapan suba edition state ki thak tanga si Chief Minister White Kem Chan yauna Wangthai High School da pangthokre. Mamangi thongdok singna loksing weraga anoba lengas na miyam gi hul khangna thabak tawtuna nungai yai faba tangtu lai taba lamdama ma ohen ba gi apamba lamdama siki miyam na phungtokli. Amadi Manipur da lengang na chalaiba electrical garment PSU factory sing samganaba Rajya Sabha gi MP Ningthau Sanajau balai simbana parliament da taksintre. Nasi gue na di IC na sandok chiri pa pao matang sa da tenzin jami bin ek dabiri pa punamang po amukhana kurupjali.